Tuko ya mukingo nthigurune munini wa ngavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi niwe nyaga Muisraeli noritie antu kugwata mbaru na kinya kwigika baria bonthe bari na mukingo juju nikenda bomba gutura uturo bwao tantu bangi. Akiaria ari kanisene ya PCA Gituntu, Muisraeli augite bubu bugatethia antu baba batiga ichokie tabura kwithagirwa gukioneka. Oriu ni abatarite kinya bokunyunyaga ndawa kuringana na buria batari ni ndagitari nikenda uturo bwao bwetana mbere bubwega. Martin Mugambi na Chionkuruki. Akiaria ari kanichani ya Gituntu PCA mbari cia mithero Muisraeli na inyiritia antu bara batura na murimu wa mukingo kwimenyera na nkinya kwibaigaga bwega. Mbere ndira gutaina ndawa antu batigute muno jeje na jantigwa na bangi ana bakakua ugu antu batumanya nembi. Koguo ndikiromba atiri akero muntu ni agwatirwe ni murimu ari mbere kwimenyera na kuria wega na ari mbere kuringata maagizo ma ndagitari nikena muntu aturatura kwira muntu na AIDS tekuga ati ni gikuo muntu tukuona mirimu ikuo ya miremba mingi muno lakini muntu nawe no gutuika sustainable na nimo bamwe bakaragia ni wega muntu aringate instructions irane nkeretwe na ari wega aritie mama mundire ntuo ya kurumbo ya nankinya gukenera antu bara batura na mukingo arakuga iba bateri kwimenyera kwirithia na batikambe kwithirwa bagitambia murimu ojo nabo bara batura nirite nabo ko banenkera gitiyo nawe ringi ndi murombe akamenya ni akarugwa kari atikende kusambaza kiungi akirage ngai ke muntu mara kurura mbugana kero kuna kinga ira banenkagirwa nduna kikise number 1 onakerwa nundu kweto tutaka discordant murume akerwa umwene yo oronga tinio mtuna geri gukinga uri ungi batikeje kudira in the family bungi mbugana ati tunabo mtu atikarogerie out stigmatization kana kwira mtu ndo gutuburu tengai wote nau nundu nemje mauntu mamwe mtu abatona una njira nyingi muno akiongera na inyiritie ngwataniro na nkinya gwitigania kiri baraba gurene mono kiri michie amenye mbere burubeide wega ni wangai na mtu ekarekerwo ni ena mwana mutumia wae ekareke mutumia wae na mbere ndombe nikenda nonto mijie mingi ni kuleta dina nonto bwa ndwari ari mwantu makauma mtu auma kajaga giko akerera kuletera mtu uronge muri muna atari nau hunde kino mana bantu batike faithful ke partners bao nikina badi kanirani na bao noke nikenanga yamba gutugitira kanichani no Reverend Nicholas Miritia riuga thirikari ni bateri gukaragata na kuruthotueria yabo marama karikire ya urarari munini wa mutongoru wa mugongo Rigathi Gachagua ari mbari cheri mururu. So we condemn mauntu mare kalirire the former DP with the strongest words possible ya gutweka ni ala gutweka attack in broad daylight ana siasa beto bamenyerere kuira siasa kuleite kwirite baladire madikoni badiete kolera nanto bakolera but the value tandi kyote kogune tokolegana na nteto yire kalikire ko taunjia pain wa family ko grief okasetu antu balarutira wirote mwega antu bau balarutira wirou thirikari shwane na bone tonto ne kubamenya. The government knows na if it does not know it has machineries jiako menya ne ba balarutira ogu ne tonto there is police, there is DCI, there is NIS. They should be put to task na parliament should not keep quiet. Kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbetagwa Martin Mugambi.